Kurle bawa prostur. Stunted son! Stunted son! Baha pedeng kajing kajing jenjar. Kajing itu jing kerban jong kajak menriu niwan ban pen kan mau. Badang don ki badang kan mau ya kimat ki jura jong kajak menriu bakajat menriu ke jong ni kamdai bandu jing kerban bat kamdai baniap lupa. Habakum kan ni kapor. Omdai tang kapor. Kadang katanya umroy ki jong pi hakaleng. Kejala makhlia hakaleng jong kabri nyotrep. Kibriu menta kibun kam. Dah kalau puram ombaro andai pun. Kibun kam banlet nakawai kaying syakawai kaying jong kurtong banlet pan baisun. Mau palai ngambenya ki yo kidon ki balet pan namar ba kidon kam sisa andai kilet pan tingkap plias habakum kini kipor namar balai berbon nak kiparado kiparaslam ki jongi bapli kilado jingkerman ya bon gege kilado jingkerman bangimla banyo ALP kilado jingkerman bangimla ban penyo ban pendrung ya katin kasi hak kernet ke bapra milado jingkerman bangimla syo benakun bat kabor bat kipulit asam milado jingkerman bangla syo ban penkala ya ka reservation policy kisamla ki jongi menta kilado jingkerman na boleh bakim don kam dan jam bat kimyo ya ka kam ke jam ke babiang kibahi ngasem jong ba cheres kinong song snong jong ka snong mukro habor bangi kendu niyoi ya ka dur jong ka dingju jingdu jingkermen nama balai kila saktat kemensim ka khodor jong kibai bayi ngasem hadu umta kimyo ya ta ka hok bat ka jing sisa harai ka khubor ka basai ka bana kalian ka safe neutral nation ni kwa ban pa sya ka sarkar jong korat sangma ka long ba kejap beliau kejongi dah lelai ruem ginum du jingkerman bat ngin yakun bat ngin ya yakun namta kini kimat kijura jong kejap beliau kejongi ila keren hakimabon kijaka bat kijingalang badon tang arteli kidau bangimla banyo ya KLP bangimla ban penrung ya kaktin kasih ya syedul bat bangimla ban penbet yo pudusam bat kata kalong ba kasorkar hapo jingalam jong kerat sangma kamlong serius lani kam simkia ka artatin namar bakale but po bat kabar kolong bakim dan ya takabor bat ka jingla kimlong fit kim dan ya kata ke capacity ban yada ban kentiu ya ka jela bat ya kari ke bije ke jongi lat akata don daw show namar om sekolah ban pendrung ya ken kasih ya kenet bapra om sekolah ban penyo ya KLP om sekolah ban penbet yuput usam katkum kisnong lane katkum kipot kisam jong ki hima kasih le mno le bunkam ya ladi le sarum sanem sam si arkun sam senyang le kum ne bat le kum tai kisayong ubri ubom don vision ubri ubom yo ijngai uspan bun kam kai ladi kani kalong pik kajinglong kajingman jong ka jela ka jong ye hne lai ai jingmot bapai baro andro phomot kemale phemlai atai po Delhi bandawa khtin bandawa LP bandawa ya ki ban pensnau ro kemle sulet ya kendu sop sop uai arnot ya kren iurum tet walau kondan sangma uang sisa bawa simkia ban penduk ya KLP bat ya ketin kasih ya kenet ke bapra say pajba ya ki proceeding bami ya kendo bat wamit sya bat Narendra Modi nikwa ban pej mi kerana yumta say pajba nginget hari kabama kalong ba pipas resolution napo assembly bandawa LP dapoi ban keren bat pi bargain pi ong ban nayai say pajba ya ki proceeding nginget lem kumta ngenom la ban pediang yakni kiru thok kiru jele no balai Sifang pendu esa ka ani khalai dang menen dang nilai ai report ban pendet pendiang kita kijaka ya khalai
Kata koordinan haduk mentah kadang buat bene napok ka website jong ka sarkar na kliam padon. Ulasan yang sign the governor ta koordinan menog pas ta koordinan umtet. Kabama kalong ba katu koordinan baki om baki la pendam ya ka an khalai ya ka kasino kabama kalong haduk mentah kadang im. Mau play ngimpat yoi ya kata gazet kabala upload haki website paiba Baban yoi ya kata ka repealing ordinar haduk mentah ke sini 4 yoi setangkat nos ni kemudian code of conduct lawan atau kan ni gazet hadin kata kabam la banong kawai ngi kwa ban kerensai baka sarkar MDA apa haji ngalam jongkar sangma kahapan sim jingkir klik ya kitu ki arteli ki resolution ki balapas ka keten kasi ba ka LP ki haban sem sikit kli ban penio menta swa election nomor balai pemla ban tep hadin ka election yo ke mele ban wan kong ngim nom kit kli mengi no balai kamdai ka resolution ke jongi hatong gina sedang biang bantawa LP na wa no not ko mele Badan nak MDA ko konar sangba ni hapan sim jingkit kli menta ban penurlong lem kumta ni nak save new trip mission ngimpan se ngi hapan khot ya kini ki breu da ki rutok ki ru syukor da ki ru lamle no boleh kim samala ban penurlong habai keren mau purusam ngila keren lanadu mensua ngila le chabodar ngila keren Bahkan dia gajing apan report ka phase 1 kam sande gajing apan report kada gajing deport kalau persolusi kalau penmong yaki hima kasi yaki senong kasi kepada nabodar ki hima bapli sautli ki hima kilahapan mare na kawai ke jeka syakawai ke jeka panjing arab na kemelir mio panjing arab na kiwai ki por mio habakot ke haban lehi hayi kasari Nakalian kasih new trap mission ngai kublai ya kisau teli ki hima melim ka hima jirang ka hima nong spong bat ka hima nong lang ya ka baki larai rang ba banlet hado ahin ka syari bat nisnongo ya ka mekhlia high court badan buram ka bala pediang ya kani ka mukadduma bat ka lapan sange sipor interim relief ya ka jingan report kat bom pat snap ya kani ka kam Ko Konrad melale ayu kebahaban penbor ya kihima kijongi balai kiu yingli yingsau kekam ke bamele kalau mila tom ya kasang bat kama persya ya kihima kijongi persya ya kajing snow kijongi shimet gedang puram iba pestun balai saya kumunong yalam ubal khamyau unong yalam ubal kham soto ya kekam Unyada, Ukraine nam tagari bakajap nru, jongin resolusi benyoi, sau sansin Ukraine sikren bahana kata kikat prateli kini kisnong kebadan hapok right nongtung, hana kidan ha blok tu, bat haba kidan ha blok tu hana kidan sasam. Koba prustun, kawai ngasikwa ban ong yapi. Slobha pulih bha ya katu kar notification kat kendai spa sampoi kakran ayu katu ka notification kaong bakata ka blok tu kadai na siliang jong ko umat barkoba pastun slobha naisha yalam bakla ki karbi nomor ki karbi da ka jing temu ban yalam bakla ya ka sarkar India ya ka sarkar mekhlia bar sarkar Assam ki khot umat ya ka sopo kabadan hajan umru hajing isya ka umat ka basisya kadan hajing isya ka umlet ka basisya kadan hangtay hapo ka kli kisnong umat pengkeli na kirurang ba jong kadong katan basa apo jong karait nongtong kikot ya ka umlet hangtay kli umat kim syam lakot ya kaniko ya kaniko umru ka bakikarbi kikot ka umat Ladang patip tanya kata aku bak pestun slobha dah pulih slobha dah lek buak bha nawa balai kajing kerenbit kajong pi ka ai mensim ya ki karbi ka ai mensim ya ki asam bat ka penyap kelayangi
Dadai tang ba Ukraine sisin ni semua benong bangidang mat. Ya kecing baklau beriu bangkeren henry Ukraine ya kajo si kajo hakini tayo asin laisen open scam bakata kikat pratali kisnong kihap sopo asam batkum gadak jong gajing pandrem ni nak liang ka safe no mission nyimban se ngi hapan thang ute utung shop tang sgi no balai upusto no dayu unang elam jong mekliane jong kasam ni hapan akan sai menta wat ki sarkar asam wat ki he ki asam ru ki dangong bakadang de disputed area kajaka yakni kumno dauni ubriu ulanyat no yakini ki khatra tali ki snong apo right nang tung sata sha asam kani kalom dalele ru em ka bomla ban priang ka history ya ka block 2 ni ya tip sai ka block 1 block 2 kumno ki penni ya ka tu notification ka sarkar asam muslim ka kanai sta sam thoi da ka bor kikni ya tu kisnong napo united khasi jente hill kira samikir hill da ka bor ki khren panjing bet na kisem ki khren panjing bet na kinong song snong kile da ka bor kumno mangingil priang ya kata ka notification harai ka basosi kalong bawa paston hakini kisngi laboro sita yo open kumba open ksan penban ya kana notification kabade ki jingjam dau ya kami clear hi barakoi tang banla jam dau ka jap ndro tang banla jam dau put sam ni ha ba thang jam dau yo te tung shop menta no ble phila khran jam dau ya ka jap ndro ka jam ni